Yes, reka nongere kubasuhuza, reka nongere kuba ikaze nshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rio News Press. Nongeye kubasuhuza, nongeye kubabwira tabari iza Jola bali sama siku andugu zetu tuko pamoja kabisa. Ni David mwenye kiti muri izi mikoro nk'uko unyumva nje meze neza kabisa, nje nambaye nikwije kugira ngo tugende turebera hamwe ku makuru y'ibiba bikomeje kugenda bitangazwa mu bice bigiye bitandukanye. Ndagira ngo ubanze uzamure subscribe yawe niba ari ubwa mbere, niba atari ubwa mbere kora ku gifunsi kira mu kirere, like, share, commentaire, asige dukomeze kugenda tubana mu nkuru n'ibiganiro bikomeza kugenda bitambuka hano kuri Rio News Press. Twese cyane rero amakuru yacu turahera mu gace ka Kaziba, ako na gace k'intara Kivu Amajyepfo kari gahereremo ibirindiro bya mama 23. Ati tombe kabisa Kaziba byamaze kugorana ku ruhande rwa mama 23. Ati mama 23 ugomba kuvamo Wazalendo. Ati jamais nago biri bushoboke. Kaziba ababyeyi ngabana mu bagumishe mu nzu, Kaziba ababyeyi ni mugume mu nzu, Kaziba abasivili mugume mu nzu. Ati rwambikanye ikaziba. Ibi turagenda tubiva ni muzingo kabisa nyamuna, muraza kunyemera tunyarukire mu karere ka Minembwe gere mu ntara Kivu Amajyepfo nyamuna. Ibintu bikomeje kugorana, abanyemurenge bamaze guhaguruka, bamaze kwinjira mu birindiro bya Wazalendo bavuga bati mukubite M23, mukubite twirwaneho. Ibyo bari kuvuga ko ari muri gukora genocide. Ati mbyo nago tubyumva neza. Ibi nikomeje kugenda bitangazwa nyamuna my god. None izi nkuru turabigenza gute nyamuna? Amakuru yo arakomeye cyane mu karere ka Minembwe. Ati M23 twirwaneho. Ati abo nago tubashyigikiye. Ibi byose rero tujye kugenda tuva imuzi ni muzingo nyamuna. Ni David Hussein nkuko unyumva turaza kunyarukira ku ubyagiye biva mu iburanishwa ry'uwitwa Constantin Mutamba. Ati yamaze gukatirwa nyamuna, harimo igihano cy'igihe cy'agahato cy'imyaka 3. Ebi nabyo turagenda tubigaruka. Ati uwitwa Felix Kilombo Antoine Kisekedi mu buryo bwo kugira ngo arwanye imbaraga z'uwitwa Constantin Mutamba yamutaye muri yombi ndetse agenda amwaka indangagaciro zimuranga. Ni mu gihe abaturage bagera kuri 2 barashwe ubwo bagaragazaga imyigaragambyo ikinshasa ku rukiko ubwo Constantin Mutamba yaragiye kuburana. Ni mu gihe abagera kuri 16 batawe muri yombi batigeze bishimira bimwe mu byemezo byagiye biva mu rubanza rw'uyu Constantin Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose rero ni ndani kwa ndani 5 kabisa. Ndagira ngo uzamure subscribe yawe, ndagira ngo usharinge, commenting. Nitwagenda tutanyarukiye mu ntara ya Kivu Amajyaruguru turebe uko byifashe, uko byiriwe ayeto muri territoire ya Warikari mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Mama 23 ikomeje kwirukanka kibuno maguru nyuma yuko indege zo mu bwoko bwa drone CH4 zikomeje kusibiranya ndetse no kugenda azisenya ibirindiro bya mama 23 muri aka karere ka Warikare. Ibi byonse rero nibyo tujye kujyana tuva imuzingo. Mama 23 ati abarimo mu mujyi wa Goma baratabaza cyane. Ati nyamuna guverinoma ya Kinshasa nitabare abarimo bamaze gukurirwaho imishahara n'igisirikare cya mama 23, aho umwarimu ku mushahara we yamaze gukurwaho 25%. Ibi rero abaturage bamaze kubifata nk'itoteza rikomeye cyane ku gisirikare cya mama 23 gikomeje gukorera abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero tujye kugenda tubiva muzingo mu karere ka Rucuru. Mama 23 ati FDR yatuzengereje. Amaye nka data. Ibintu birakomeye cyane rero ahitwa muri Rucuru. Mama 23 mu ijoro ryakeye rya tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 ku isaha ya 8 z'urukerera rwa tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9. Aha rero muri Rucuru haje kumvikana urusaku rw'amasanso ubwo wagiye aduha aya makuru yagiye atubwira yuko ubwo mama 23 yariri ku gikorwa kirondo yaje gutana mu mitwe n'igisirikare cya FDR kibarizwa muri aka karere ka Rucuru. Ibi byose rero bikomeje kugenda bitangazwa. Mama 23 amarira ni menshi cyane biciye kuri umwe mu bavugizi bayo witwa Kanyuka Lawrence akomeje gutabanza cyane nyuma yuko Wazalendo FDNB FARDC bakomeje kugaba ibitero mu gihe mama 23 komeza kugenda ishimangira ko ibi bitero ngo ari iby'ubwiyahuzi. Nyamara mama 23 komeje ngo gushinja guverinoma y'u Burundi kuba iri inyuma y'ibitero by'ubwiyahuzi
Wazalendo FDNB FARDC bakomeje kubagabaho. Ngaye nguko rero aya namwe mu makuru tujya kugenda tuva imuzi n'umuzingo. Niba udatewe isoni no kuzamura subscribe yawe banza uzamure subscribe yawe. Niba udatewe ikimwaro no gukora kuri like nyamuna zamura like yawe asiga unyere ku rukundo nanjye asigaye tugende tubana 5 kwa 5. Twihuse cyane rero ingingo z'amakuru yacu mu buryo burambuye turahera mu ntara Kivu Amajyepfo mu karere ka Kazibo gare mu ntara Kivu Amajyepfo. Wazalendo yamaze gukanira FDNB yamaze gukanira ati imbaraga zabakuye mu karere ka Minembwe ku kibuga cy'indege, imbaraga zabakuye Rugezi, imbaraga zabakuye Mwenga, imbaraga zabakuye muri za Kaniyona ati n'ubu ziracyahari. Wazalendo yamaze gukanira avuga ati mama 23 mugomba kuva mu gace ka Kaziba. Magingo ya amwe mu makuru atugeraho nuko abaturage batangiye guhunga agace ka Kaziba. Wazalendo yatangiye gutanga itangazo mu baturage ati baturage mugume mu nzu kuko ni muhunga muri iyi mirwano muraza kwasiga ubuzima muri benshi cyane. Amwe mu video ndaje ngende nyabagezaho ababashije kugera muri ya groupe nyamuna, nawe utarayigeramo twandikire tugushyire muri groupe nyamuna, na kindi bisaba urasanga numero yacu muri comment, utwandikire cyangwa link yacu muri comment. Asiga utwandikire cyangwa urebe ahantu hari more ukoreho ujye muri description urebemo link yacu ukore, asiga utwandikire tugushyire muri groupe kugira ngo urusheho kugenda ubona amwe mu video amafoto y'aba byagebera ku rugamba. Kaziba rero sansa rukomeje kwambikana, rukomeje kuba bigoye cyane rwose nuko nabivuga. Amwe mu mafoto amaze kutugeraho n'uruvunga nzoka rw'abaturage bakomeje kwirukanka imihana rwose, birukanka bavuga ati nasiga ubuzima mu rugamba, nasiga ubuzima. Magingo aya baravugwa yuko mama 23 yamaze gutabwamo mu buryo bukomeye cyane igisirikare cya Wazalendo FDNB ndetse na FARDC mu gace ka Kaziba. Biravugwa ko Wazalendo rero yamaze kwataka neza, yamaze gusumira bimwe mu birindiro bya mama 23 yari muri aka gace ka Kaziba. Ati Wazalendo rwose ngiri kubikozaho intoki ati saa turaza kumva ibi birindiro nabyo mama 23 yamaze kubyamburwa. Mama 23 imbaraga zayo mu ntara Kivu Amajyepfo zikomeje kugenda zicibwa intege n'igisirikare cya Wazalendo FDNB. Ni mu gihe Wazalendo FDNB bamaze kwigarura ikibuga cy'indege Magingo cyo mu karere ka Minembwe. Aya makuru ndakeka mwaragiye muyumva, abatarayumva ubwo ngubwo muragira mwumva ibiganiro twagiye dukora ndetse namwe mu video twagiye dushyira muri ya groupe muragenda mu bireba. Ikibuga cy'indege mu Magingo ya mama 23 ikomeje gukora iyo bwabaga ngire ko yakongera kukigarura cyo mu karere ka Minembwe. Ni mu gihe societe civile y'abaturage b'Imurenge bari gutangaza ko badashyigikiye mama 23 ubwicanyi ikomeje gukora ndetse n'abarwanyi batwirwanayo. Baravuga bati mama 23 ngo yagize uruhare mu kwica Colonel Makanika, ndetse abanyamurenge baravuga ko mama 23 nayo yagize uruhare mu kwica uwitwa Mustafa uherutse kugwa mu bitero byabereye muri aka karere ka Minembwe. Abanyamurenge rero bamaze kwitandukanya n'inyeshyamba za mama 23, baratangaza ko ibiri gukorwa byose bifitwemo uruhare n'inyeshyamba za mama 23 ndetse na bamwe mu banyamurenge badakomeje kureba agaciro k'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bakomeje kugenda bashimangira ko uwitwa Moise Nyarugabo ari umwe mu bakomeje kumarisha abanyamurenge batuye mu karere ka Minembwe. Ibi rero nibiba bikomeje kugenda bitangazwa. Uwitwa Constantin Mutamba rero wahoze ari minisitiri w'ubutabera bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gukatirwa n'urukiko rwa Kinshasa, aho uyu mugabo yakatiwe ibihano bikomeye cyane nyamuna. Nabonye ari ibihano bikomeye cyane tutajyaho ngo tuvuge ngo biroroheje, kuko buriya umuntu wamaze kugukubita imyaka 3 muri gereza, iyi myaka bari myinshi, imyaka niyo yayiguha rwose uri hanze agufungishije ijisho. Murabizi neza bagerageje kugenda bafungwaho, murabizi neza rwose nta gifungo cyoroha kiba. Constantin Mutamba rero kuri uyu munsi wa tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025 nibwo yinjiye mu rukiko i Kinshasa, ubwo yari ari kuburanishwa ibyaha birimo kunyereza umutungo wa leta miliyoni 19 z'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika zagombaga kubaka gereza muri Kisangani ndetse n'imihanda. Uyu Constantin Mutamba rero iburanishwa riba ryarabaye ku itariki 25 z'ukwezi kwa 8, ryimuriwe ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 9 bitewe n'imvururu. Ku itariki ya 1 nabwo byimurirwa ku itariki ya 2 z'uyu munsi.
ku itariki ya kabiri rero ibyagiye bibera mu iburanishwa ry'uyu mugabo ahoze ari minisitiri w'ubutabera bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage bagera kuri 2 barashwe ubwo batumvikanaga neza n'urukiko ndetse n'abashinzwe umutekano wa Constantin Mutamba. Aba baturage rero bakaba bavugaga ati uwitwa Constantin Mutamba ararengana, ati ibi bikorwa byose Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi abyihisha inyuma. Aba rero baje kwita baraswa ubwo batezaga imvururu ndetse abagera kuri 16 batabwa muri yombi ubwo bashinzwe umutekano wa Kinshasa babonaga ko bishobora kuza kubyara imivugararo ndetse n'imidugararo muri uyu mujyi wa Kinshasa. Constantin Mutamba rero yakatiwe igihano cy'imyaka 3 y'agahato. Mutamba yambuwe umudendezo ndetse akorerwa imirimo y'agahato. Ibi ni byagiye bitangazwa rero nkuko byagiye bishyirwa hanze ubwo uyu mugabo yamaraga gutabwa muri yombi. Ati iyi nteruro irahamye ikaze kuruta gufungwa byoroshye. Ati interuro y'igifungo cy'agahato irahamye cyane rwose. Amaye nka data. Ibi rero ni ibihano bikomeye cyane byamaze guhabwa Constantin Mutamba, aho agomba gusubiza miliyoni 19. Bivugwa yuko yarigitishije zagombaga kubaka gereza ya Kisangani. Izi rero ngo agomba kuzisubiza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse agafungwa iyi myaka 3 y'agahato. Constantin Mutamba yakatiwe igifungo cy'imyaka cyagenwe akoresheje imirimo y'agahato aherekejwe n'imbogamizi zikomeye za gisivili na politiki. Ibi rero ni byamaze kugenda abitangazwa nyamuna, gusa ndakeka singewe waba ubabajwe n'ifungwa rya Constantin Mutamba ngenyine, nawe utabona ko uyu Constantin Mutamba ashobora kuba arengana, kuko ibingi biravugwa neza ko uwitwa Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi nyuma yuko yitegereje akabona neza yuko uwitwa Constantin Mutamba bitewe n'icyizere afitiwe n'abaturage bashobora kuzahatana kuyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe gitaha. Uyu rero ngo Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi nuko yabanje kumukuriraho ubudahangarwa ndetse no kutuma rubanda nyamwinshi bamutakariza icyizere cya Constantin Mutamba. Gusa abaturage bakomeje kuba inyuma y'uyu wahoze ari minisitiri w'ubutabera bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko rwose ari kurengana mu buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe Wazalendo nayo yamaze gusora itangazo kuri Constantin Mutamba, aho yatangaje ko itishimiye igihano cyahawe uwitwa Constantin Mutamba. Ibi rero byose bishobora kuza gutera imidugararo umunambara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kurwana amagingo aya, kuko Wazalendo ntabwo uri kumva neza icyo Constantin Mutamba yaba yazize. Izo miliyoni 19 ntabwo biri kuvugwa yuko ahishwe, hari ukuri guhishwe uzwi neza na minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa, uko bitangazwa n'uyu Constantin Mutamba. Aravuga ati Judith Suminwa uyu agomba kuza mu rubanza, nyamara Judith Suminwa nuko rwose yanze kuza mu rubanza. Leta ya Kinshasa yanze ko agomba kwinjira mu iburanishwa rya Constantin Mutamba. Ibi rero byose nibyagiye bivugwa, ibi byose nibyagiye bitangazwa, nanjye ngavuga ati David Hussein reka ngende mbikurikirana, ngende mbashyirira ukuri hanze kuba bikomeza kugenda bitangazwa. Muri territoire ya Rutshuru aho ni mu ntara ya Kivu Amajyaruguru, M23 iragira ati ni mu dutabari abasirikare 3000 bya FDLR birarwana kurusha abacancuro ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu rukerera rwa tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025 Wazalendo FDLR yongeye kwivugana abasirikare b'igisirikare cya M23 ubwo bahuriraga ku irondo muri aka karere ka Rutshuru. Amakuru atangwa na societe civile iravuga ko ari imirwano yatangiye ku isaha 8 z'urukerera rwa tariki 2 ngo ubwo ubwo FDLR ndetse n'ama23 yakubitaniraga ku irondo baje kurasanyaho mu buryo bukomeye cyane. Imirwano yamaze amasagera kuri 3. Societe civile iravuga ko nta gikorwa cy'umuturage kigize cyangirikiramo ndetse nta n'umuturage wigeze ahagwa. M23 iratabaza cyane ndetse mu marira akomeye cyane ko ikomeje kuzengurukwa
na Wazalendo, FARDC ndetse na FDLR. Ibi ni bikomeje kugenda bitangazwa. Teritwari ya Walikale mu ntara Kivu Amajyaruguru, mama 23 ikintu nababwira mu bice bigiye bitandukanye byose, aba intara Kivu Amajyaruguru, yaba intara Kivu Amajyepfo, nuko mama 23 ikintu nababwira resistance yamaze gushira. Yarwanye bya bindi nababwiraga ati irwana mu bice byinshi nta ngufu ifite abasirikare bakeya. Abo basirikare bakeya rero yibatandukanyije mu mwaka ajya kurwana intara ya Kivu Amajyepfo n'intara ya Kivu Amajyaruguru, urugamba rwamaze kubananira. Wazalendo rero ndetse na FARDC ati muri Walikale ni mugomba kuzongera kuhagaruka bujya mwahaje cya gihe bamaze kubirukana. Ubu biri kuvuga yuko 23 iri kubarizwa mu majyaruguru ya Kibati, ahahana imbibi ni teritwari ya Walikale. Ibi rero nibikomeje kugenda bigarukwaho. Nanjye bavuga atekanye n'ibibatohoreza nyamuna 5 kwa 5 ndani kwa ndani kabisa. Ni David Hussein mwenyewe mwenyekiti. Ndagushimiye wowe tubanye, ndagushimiye wowe ukomeje kuzamura subscribe, ndagushimiye wowe ukomeje kuzamura like yawe, share commentaire. Reka nkomeze mwifurize kugumya kugubwa neza. Amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kwanama mu mirimo igiye itandukanye mu gihe murimo. Nyagasani Imana nakomeze abahe gwa kuro.